Jeg heter Edita Jakobsen, og jeg har akkurat spalt en Cozy Corner Concert i Tutl sammen med Land of Maybe. Well, there's nowhere I'd rather be than here. Hver sjanger har avvarska med meg som sangkvinna, ja, til nok så nekver, men hvis vi får helt etter togene, så det Celine Dion, og den første blir jeg lurt etter. Minns hur jag plattade gänga runt i stående tja mamma och pappa som småagenta och synja till alla sanchen känna. Chris Cornell, Lena Andersen inspirerar mig nekv och i mycket klassiska sånger reisna sen det blanda. Jag har valt Let the Dog Drive Home tja Taite med landa. Welfare Voicer tja Karapé. Madama Vel Voicer. Og har sunget til en særlig da jeg var yngre. Og så har vi valgt Porster, til Mari Syska. Tannplaten kom ut til sommeren jeg og Allan Tausen møttes. Og det var en feil plata, Nego Sanger.